habbaitak. Ibu bilang, bapak bilang, ya Rasulullah. Bisa? Ana habbaitak. Yang kedua, ya Habiballah. Bisa ya? Coba dulu. Ana habbaitak. Kurang kencang suaranya. Lebih keras lagi, lebih semangat lagi bisa. Ana habbaitak. Ana habbaitak. Habibullah. Ya Allah. ببركته وحدينا الحسنى بحرمته وآمنا في طريقته وموافته من الفتن وآمنا في طريقته وموافته. Siap-siap ya Allah. Yang suaranya Ana habbaitak. Yang kencang Ana habbaitak. Ya Habibullah. Ya Allah. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Ar-Rahimiyah. Terima kasih.